Olivio, benvenuti. Hvala vam što ste izabrali naš hotel Illyria, one step closer to paradise. So I'm very happy that this idea is realizing now, and that the audience received it well, and that our message about freedom of choosing your position, your gender, your identity is also relevant for Dubrovnik audience. I feel great. I feel very, happy that we worked here in Dubrovnik and at the festival and with all the people from ZKM. It was an amazing experience. Kako se zoveš, momče? Cesario je ime tvojim sluzi. Sluzi mom. Momče. Ono što sam energetski osjetila na ljudima, ipak neko prihvaćanje. Bili smo i sami svjesni da otvaramo neku temu koju kao mislimo da se o njoj može govoriti, ali i nije baš tako to jednostavno. Mislim da ljudi reagiraju svakako, da je to prirodno, da se trebamo svi naučiti ponašati bolje jedni prema drugima, uopće nevezano ni za boju kože, ni seksualnost. Ono što je nama bilo bitno kao ekipi da ipak pričamo o nekoj ljubavi, s obzirom da je Shakespeare bio biseksualan, s obzirom na to da je u Shakespeareovo vrijeme su isključivo muški glumci igrali, pa tako i ženske uloge, pa tako i moju rolu, ali ono što je interesantno je da je tada mladi glumac igrao mladu ženu koja se zaljubi u drugog mladog muškarca, tako da zapravo u ovom nekom konceptu i današnjem vremenu mislim da su ljudi taj neki twist naš prepoznali i dobro ga prihvatili. I consider myself as a half woman, half man. I'm man and it's okay, but my emotions and kind of the empathy, I feel like very more on the woman's side. Kako se ti danas zoveš? Najdraži Andrew, Marija, upoznaj mog prijatelja. Andrew, avanti. Kako je biti Andrew? Jako uzbudljivo i zapravo se čovjek dosta brzo uživi u tako neko drugo biće i bio je zapravo veliki gušt i veselje, osobito sa mojom prijateljicom Dori Šarić-Kukuljicom. Sad smo tim zauvijek.